semblen sos conreus de des de l'Ebre als Pirineus. Un dia els angelets del cel es van voler alegrar i fent rotllo una sardana varen puntejar, i al veure'ls va dir Nostre Senyor, eixa és la dansa del vell amor. I buscant una terra noble on poder-la fer ballar, en el cor del nostre poble per sempre la va deixar. I el ressò d'aquesta sardana li farà saber a tothom que la terra catalana és la millor que hi ha al món. Au, doncs, fills de Catalunya, doneu-vos les mans i ben units com a germans, tant en temps de pau com amb la guerra, des del mar fins a la serra enlairem els nostres cants. I si algú com l'estranger francès va voler ahir les nostres llars vol invadir, els rebrem ardits amb so de guerra. No m'ensenyes més postals si no fan olor, si no fan sabor, si no cap la nostra llum, si no cap el nostre mar, si no cap la nostra vida. No m'ensenyes més postals. Comunitat Valenciana, Mediterrani en viu. Estic aprenent moltes coses a l'escola. El castellà, idiomes, i el valencià. Valencià, clar que sí. Generalitat Valenciana.
Bueno, pues por fin ya he llegado al Italianés. Ya vengo a ponerme en forma. Ojo, en forma estoy, pero vengo todavía a ponerme más. Pero sobre todo, a evitar futuros problemas. Vamos a descubrir qué es el método Hoffman y yo estoy dispuesta a seguir a cumplir años con mucha salud. Hola, buenos días. Hombre, Carol, por fin. Ya sí, ¿Qué ganas teníamos? Sí, yo también tenía muchas ganas de venir a descubrir aquí el método Hoffman y conocerte, porque claro, yo ya sabía que era contigo y eso. Claro. Y vale, Julia, pues eso, tengo muchas ganas de ponerme en forma y a ver cuántas cosas me hacéis que quiero romper a partir de ahora. Muy bien. Pues vamos al despacho y si quieres empezamos, ¿vale? Como quieras, a eso vengo, estoy preparadísima. Muy bien. Pues venga, vamos. Por vía 9, efectuará su entrada tren tranvía procedente de Granollers con destino Vilanova i la Geltrú. És el nostre, oi? Va, de pressa. No, no cal córrer, que ara falten 7 minuts. Sí, però val més que comencem a baixar. On és la via número 9? Cap allà, mireu, via 9 i 10. Tu, Arnau, agafa aquesta bossa petita. I la Norma? On és la Norma? Jo no la vaig a buscar. Ves, Arnau, deu haver anat a batuquejar a la llibreria. Farem tard per culpa seva. Mireu-la, aquí ve tan tranquil·la. On eres? He anat a la megafonia per a veure si em volien passar un missatge meu, però ho han de consultar. Som-hi, som-hi. A petició de la nena Norma, anunciem l'eslògan de la campanya de normalització lingüística. El català és cosa de tots. Los españoles y españolas hacen el amor 90 veces al año. Sí. Una vez cada 4 días. ¡No 4 veces al mes! Entre coses y casos, presentada por José San Martín y Carol Ross. Estoy aquí, usted no sabe lo que es el puto paro, Dios mío. Dejé de hacer películas de acción, me dejé la ametralladora, me hice pacifista. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡Capullo! ¡Se tréncate el capullo! Mira, 1, 2, ¿sí? ¡Ah! ¡Ya está! En el puesto. Relaxa, mira. Está César, ¿me dijo? No, que si nosotros hemos salido a dar una vuelta por la montaña. ¡Pepica! ¡Ay, Pepica, Pepica! Dile que ya es tarde. ¡Ahora ya estemos! Ya es tarde. Tim, no vull saber res de Pepica. Pepica! No, carinyo, ja hem acabat. No, ja estem de camí a la muntanya. Sí, al pícnic. No sé, molt bé no sé on estem, crec que s'hem perdut un poco. Sí, un poco. Pero no, fa un dia esplèndido, sí. Sí, ho sento, ja t'ho explicaré després. Ala, adeu, carinyo, adeu. Uah. Vale, José, jo crec que tenim que cortar per ací. Tallem per ací. Per ací? Sí, sí. I dic jo que he mirat el mapa i me pareix que per ací acurtarem. Vale, comisaría, hay que atacar el que no da igual.
mare ja no parla, mamà el passa de mi, amb l'únic que em parla és el gos del rei. Ell sí que ho sap.